Thank you. Sorry. Thank you very much. Welcome, sir. A very good morning to every one of you. I, on behalf of Mon Town Council, would like to welcome each and every one of you to this Mon Town Ward Seminar on Cleanliness and Healthcare, organized by Mon Town Council. So, before we proceed to our program, let me highlight today's program. Mon Town Ward Seminar on Cleanliness and Healthcare, organized by Mon Town Council, date 12 June 2025, venue KU office, time 10 a.m. Special case Sri Winyai Konyak, NCA's Deputy Commissioner Mon, Chairperson Ms. Honlen Kwong, LTA MTC, author of program, invocation Reverend Yengpung, District Chaplain, welcome remarks Sri Pakong Prom, NCA's ADC and Administrator MTC, cultural performance KMSK Wakim Ward, speech, special case, Session 1, Resource Person Sri Chingak B.W. Kunyak, Horticulture Inspector, topic, Solid Waste Management and Training on Composite Peat. Tea break, Session 2, Resource Person Dr. Abe, TVBBO, topic, Vector-Borne Disease and Prevention. Word of thanks, Sri Y. Bungwa, President All Ward Union Mon Town, closing remarks, Chairperson. So without further delay, let us proceed to our program. We have invocation, Reverend Yengpung, District Chaplain. Now I give time to our District Chaplain for invocation. Good morning, all of you. Oday respect kuri thaka amar Deputy Commissioner, ADC, All Ward Union President. Hang jenga tamane ayan kawang kemjeng. Kawang ibuki tau iman yom wala. Hayang iman yom kemla. Hayang tau iman kawang wala. Hayang iman katane mengla. and Administrator MTC. Now I give time to our sir. Good morning, everyone. Respected Chairperson Ms. Wandi, our special guest Shri Winyai Konyak, NCS Deputy Commissioner Mon, Most Reverend, our Reverend Yengpung, District Chaplain Mon, esteemed resource person of today's seminar, Chairman of all the wards in Mon Town, and participants of today's seminar. The soft ward compost pit to Buna Vizidedo, itu compost pit to Pishi Jagare, Balber utilize korban aja nih, begina, manukan bisa biji literakan pelai dege, aro itu tik utilize nugure, wabra, jual salbra itu training do makan dibule, bisi kibat beli dege, but resource person paule bisi tan, aro ikan biku connection naik, resource person ketiga obo, kon ki bisa lele obo, babi nakado, tik Usaha manu binoe, amikan dijur mu district bitode, amikan dijur manu thagi gina, mokan bibisi diri bisi deh paise.
Hakim Ward Lande, Mumbayana, Ingwe may hiyanga gamit may lokodam ko chinese ko may lam na naman mo manchi. Aro nahan ba aji kala itu kanado English ko translate ko namin yan may yo. Our forefathers then were lost in darkness. Today, in our generation, let us walk ahead in the light. DC Wenye, our dear Kunyak leader, ADC Bako, with our wisdom, please construct our hometown roads. Let us lead a healthy life. Let us discern from sickness. Let us keep praying to God. Dear leaders of 11 wards, guide us in the right path. Let the catering today be blessed, and let us give thanks to God. Special case, now I give time to our deceasor to take this time. Okay. Morning salam janai diase. Chairperson Miss Wale Nikon, our bhai, our colleague, Administrator Pakon Pom, ADC Mon, our most Reverend Yangbong, District Chaplain, Resource Person, all the ward chairmen, ward presidents, our participants, ward laha members and kiman chama braze sobke dhamar salam janai diase. Ami ward president ba lead kurina, ward chairman president ba lead kurina, talaga Polikhan, our EDC staff, kaya ekdam big congratulations to big thank you God. Need of the hour day. Idu more town ward seminar on cleanliness and healthcare diaga de ekdam bhavana de khushi jala diase. Bhavana puri thaga ek bar guru lage ni mona modi bhavana puri thaga thik puri diaga ne beshi khushi baje aro participants imam bishi jama puri na dikhabu ami aro bishi khushi mane seminar khotom howa ni hoise kona bhavana korase aji আমি আপনাকে অ্যাডভাইস দিবলে মন যায় ইটু দুইটা টপিক ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে ইটু মরম রা ইয়াতে শুনিগনা ইটু পাহাড় জাত পিছনে নাম পাহৰি গুনা ইটু মালা হাম্বল রিকোয়েস্ট কি শুনিছে ইটু প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ কোশিশ কৰিবি গুনা ইটু আপোনাৰ হাজিবি জানে কিলে কিলে স্যানিটেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিলে বলে তো without proper sanitation Mohalla health to improve. When we have proper sanitation, Mohalla health be improved. Kida county thakibo, kishim kaam kuru parbo. Phal kaam bhi kuru pare, bodmas kaam bhi kuru pare. Ini kishim kaam county thakibo. County naragile to na parbo. Idu apne ke boy ko bole bhi narage bole apne idu jane bole bhi amara na name ato jani le bhi ekdam na jana nisna ek kuru bole na itu one our invitation is a prayer and we do humble request itu aji la seminar itu ekta point na jau kare apna ki koshish kuri why solid waste management itu solid waste ki manage kuri rakho bhavna amna majane itu amakan solid waste to manage kuri wale it has a potential itu income generating aso recycling and income generate kuru pare to manu colony wise group set up kurina itu waste management to ki group lage ha recycling kurina itu kina mana amar itu promote kurina start up kurina idia portion dini ame meeting attend kurina ase Vishik Nagaland Vishik kurina develop Nagaland develop India by 2047 itu dia attend kurina that it was startup ki boile amakan boile amala jagate kaam nai ro ki guru kaam ase ro kaam na rakile amakan laga non local plan manohan ana dukan gurubo man UP Bihar ba taran kaam ase kaam thakawa janawa ahegna yate da dukan kuliya to amakan dadi ju kini khayegna ta hange thum guri dia to ida koi na de town de boile realize kuri time has come এটা চেঞ্জ হব লাগে আমাদের তো এটা আরে একটু কিলে টপিক তে জানলাম বলে
solid waste भी एक ता हमारे approach होनी है इधर waste तो segregate करेंगे ना waste तो तने plastics का papers का इधर segregate करें भाग segregate करें इधर पर हम recycle करेंगे ना हमारा जो pick up हो पड़े हमारा निजो करे wide भी बनाओ पड़े मैं दिखाऊं कुछ ही बात है हमने कहा तो पाकौन मौजूद के रास्ता बनाए थे मेन रोड तो हमें जो जन कोशिश करो बना हुआ है कॉलोनी रोड तो अपना टेढ़ा लगा रास्ता इधर निजो करो बिना गवर्नमेंट के बनाए बिना इधर भी रियलाइजेशन हो गई वार्ड प्रेसिडेंट का निजो ना लंबा निजो ना बोले हमें आएगा कितना सफा निजो ना जगह तो निजो सफा करो that's why वहाँ इधर sanitation program ये तो इतु बारे मोटिवेशन भी मोटिला लेवल पर की मेन रोड तो किया कोशिश पूरी नहीं हो आपने काम भी आपने हल्ला बोला नहीं रास्ता तो किन का पूरा ना आपने हम कोशिश करो we have to work together इक्की लोगों काम पूरी जी बोले होगा तो खाली एक क्योंकि डिपेंड पूरी था के लिए let us all work together इक्की लोगों काम पूरी तो इक्की लोगों काम नहीं लाके आई मन पूरी जी हमारे लिए ना पाए तो बोले तादे अभी आई बोलो Only we खाली government, ITDB, government, आमी यो खाली habit को जितो। इधर habit तो चाले भी, ये dependency habit तो चाले भी, अच्छी बात। कुरीगना किनका आगे कुरीगना चला आगे भी, लोग कुरीगना आगे खुशी बात को चला गया। Thank you so much. On this day, the 12th of June 2025, I hereby launch the Waste Solid Waste Management Team Song. So I have my kids here, so they will be performing live here. Now may I call upon, come. ma hang waste at jumbo what is it? Sa ang concept ma waste is the man high yang mo. Chapun way use and throw concept the waste the money way. Another is the man no ka chao si no ga si na the man ko ni ba garbage ba the man so mahang hong kong pi way. Ya way the waste management up the treatment up the processing up the level of ma medical institute has been rather research that there are one option dilute your base your acid need to be diluted before being pumped into the landfill. At the next we have to dilute early the reactivity
Hari teman memang ada teman memang reaktif memang cara awal kita ni yang boleh air expose memang react memang expose memang tahu safely pun ada juga teman lain ada agriculture ada fertilizer sodium nitrate semuanya tahu ada ammonium nitrate membuat tahu atas angin apa naik apa ini tahu ibu jadi sudah toxicity ada yang teman saya industri yang memang even saya automobile repair shopping mall nanti no kari tahu itu no tahu atas drainage kan leakage macam time macam juga tahu aja ngaku environment yang boleh aja ngaku stream yang boleh aja ngaku river yang boleh tahu marine ecosystem tahu management ini kemana terus nak herbicides and pesticides once you take over itu kan rugi yang pesting tahu yang mengatur pesticides cuma karena So now we have tea break. After that, we will have another session 2. संसाधन जाएगा पाएंगे और मन किसी का बोला से सब आएगा भी In Myanmar district, BPT consultant by Ainase to Ashi Daiva Lina ala topic to vector-borne disease and prevention. So vector-borne diseases itu ki aise boleh to itu vector-borne diseases are human illness na caused by virus and that are transmitted by vectors na manu ke bimar lagai dia virus ba itu transmitted to vector of it to vector ki aise boleh to living organism that carries serious diseases. Example boleh tu tick no chuli boleh bed bugs na boleh mosquitoes vectors like example basile. So choida bimar mohande kala azar na filariasis, chikungunya, malaria, dengue and Japanese encephalitis. Kunba kade tu kisi betul kare boleh itu tu poila ada bimar ase mohan jagade bonas na. It is easier probably purine. Inaga panai divide. Buan isina thek tai amange time dise. Aman sob hunule se.
এতিয়া কোৱা মাজতে বি অলপ শুনি যোৱা বেছি কাম হ'ব দেই আমাৰ দৈনি একো নহয় নিচিনা ভাৱনা আছে বি আমাৰ তাতে কি ডক্টৰ দুইটাৰ পৰা শিকাই দিছে আৰু এইটো আমাৰ ভাল শুনি লৈছে এইটোতো আমাৰ কাম হ'ব আৰু আমাৰ স্পেচিয়েলি এইটো ক্লিনলিনেছ আমাৰ ভাল কৰাৰ নিমিত্তে আজি জমা কৰা আছে স্পেচিয়েলি এইটো কাম্পুচ পিকতে এইটো আমাৰ ৱাৰ্ড আছে না তাতে কাম্পুচ নহ'বলৈ নাহালি বিক্ৰী আছে মেইনটো কাম্পোজ হ'বলৈ কাৰণে ৱাৰ্ড চেয়াৰমেন কাম 1 উইকতে নহ'লে এটা কাম দি কিনে এইটো টাইম হালিব দেই হালি কিনে ফোন কৰি কিনে 2 উইকছ 2 মান্থছ 3 মান্থছ ৰাখি কিনে আমাৰ এইটো মল হ'ব লাগে মল নোহোৱা পাৰ্ট নাহালিব লাগে এইটোৱে আছে আজি কিমান আহিছে স্পেচিয়েলি আমাৰ ছাৰ লগতে আৰু DC আৰু চেয়াৰপাৰ্চন वाले और ये रिसोर्स पर्सन खान आगे दिजा सबके थैंक्स दिया से वार्ड खान इमान आपसी टाइम दिसे सबके थैंक यू कैसे अच्छी लगा प्रोग्राम बहुत खत्म कोई ना थैंक्स कोई ना सबके खुशी बात है थैंक यू ओ